Assalamualaikum dosum, qandaysiz, yaxshisan be? Yaxshi o'xshaydi. Qandayman, yaxshi. Niye jo'q bo'lib ketding? Ko'rinmaysan. Bari yaxshi elemi? Bari yaxshi elе. Joylar yaxshi. Biraz problemlar bo'lyapti. Ne problemi? Yumush tapish kerak bo'lyapti. Qish keldi. Yaşım milyonga da yetib уже. Yumush topmadingmi? Yumush taqir topib qo'ydim o'sha. Mende bir yumush var edi. Bir tanishlarim yumush. So'ngga sotuvchi bo'lib сөйлесіп ko'rayim bo'ladimi? Bo'ladi. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Qandaysiz, yaxshimi? Yaxshi bo'ldi aqran. Sizden bir yardım sorayım dedik ele. Ma'qul ayt o'g'otam. Bayağı жұмышыңызда bir орын бар mı? Olsa bir yardım berasыз mı? Bu жақта bir досым бар еді, ошоға жұмыс керек болады. Ha? Ma'qul, ertaga kelgila сөйлөшөбүз. Ertaga? Bayağı жерге, ha? Ооба. Ma'qul, rahmat. Ertaga barib qolamiz. Хорошо, ma'qul. Сөйлесіп қойдым. Жұмыс бар дейді. Ертең келіп көрсін. Жақсы. Ертең барып көрелік. Ha? Allah razı olsun sizге. Çok rahmat. Assalomu alaykum. Aleyküm. Allah yaxshimi? İşler жүрөтабы? Yaxshi. Bor yaxshi. Alhamdulillah. Mana aka, ko'choku aytgan do'stim. Burada qatı yerlan keldigini. Yaxshi. Ma'qul. Bir saat qirqishda Хорошо. Негізінен жұмыс ушундай. Ар бир китепте сеңгилер балар жазылган. Ошол мол 330 болсо, если оптом клиенттер келе турган болсо 300 сомдон берсең болот. Бар жазылган. Содаңа береке. Мен кеттим анда. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Abdushkur ajonim Adamada dedenki бар sizlarga? Barmı? Qancha so'mdan? Капаланба 250 сом, Adama de 350 сом. Негизинен оптум суралса 300 сомго берсең болот. 500 сом. 500 сом. Арзанат бербейсизби? Şef aytты эле ошо 500 сом деп, мен сизге 450 сомго берип берейин. Болот. Саудаңыз. Neyse. Versem vereyim. Allah razı olsun. Şefke 2500 kalsa. Normal vakit болады. Qanday, жақсыбы? Жұмыштарың қандай болды? Көріп қалдың ба? Көріп қалдым, шүр. Үйреніп кеттім. Апам да разы болып қалды. Жақсы, қолдан келген әрекет қылдық. Ошол негізгісі таза адал іштеш керек та. Ошол таза адал іштеп тапқан ақшабыздағы берекелі болады, жұғымды болады. Құдай Тааладағы жер бетіндегі таза адал болған рызқылардан жегілі дейді. Бізде дағы сөз бар ғой, баяғы адал нәрсе абир таптырат, арам болсо өзүнүн азабын тарттырат дегендейчи. Ошондуктан адал нерсе тапсак, алта рызкыга Кудай Таала берекесин берет. Ал эми арам эч качан жукпайт. Ошо. Geçesler.
Ошо эң негизгиси таза адал иштеш керек да. Ошол таза адал иштеп тапкан акчабыз дагы берекелүү болот, жугумдуу болот. Кудай Таала дагы жер бетиндеги таза адал болгон рызыклардан жегиле дейт. Бизде дагы сөз бар го, баягы адал нерсе абир таптырат, арам болсо өзүнүн азабын тарттырат дегендейчи. Ошондуктан адал нерсе тапсак, алда рызкыга Кудай Таала берекесин берет. Ал эми арам эч качан жукпайт.